nomkhulu wami. Yimi phambi kwakho Nkosi, yimi ngaphambi kwesizwe sakho esingcwele namakhosi aso owalethile phambi kwakho. Ukuma-ke Nkosi phambi kwakho uphatha izinto ezimbili. Ngesinye isikhathi kuphatha ukuthandwa, ngesinye isikhathi kuphatha ukulahla. Ngake ngabona Jehova uthuma indoda usahleli emzimbeni wesibili, wathi ayiphakame njengoba nami ngiphakeme. Yayisikhuluma le ndoda, thina abantu basemhlabeni sayizikhuluma kahle, saze sakunqoma konke ekukhulumayo. Ngiyengizwe nami lapha ethempelini noma sengiphumile benqoma abantu bethi ubani ukhulumile, kodwa afani nalo ngikhulume isikhathi esithile. Nikhona ukhona. Amen. Saze sinqoma nathi lapha enkamba uthi ukhulumile usibani bani, kodwa wena kana awuzwanga njengathi. Ngisaba-ke lokho kulahlwa Nkosi, kodwa mangimi lapho Nkosi ngicela usondele, ungaqheli, ngoba izwi lakho angizolizwa Nkosi ngokukhuluma, ngoba akekho umuntu abantu bese beyaphila phambi kwakho. Ngathi ngizwa le ndoda kwathiwa uyibiza endlini emhlophe, ngacabanga mhlambe uyibongela ukuthi cha ukhulume kahle, kana kubanga njalo. Mayisifikile lapha endlini emhlophe, uthi wena Nkosi usasehleli kulowa mzimba, le nkonzo kuyiphethe kabani? Ngabe kayihlo yini noma ngeyakho? Angazi ukuthi waphendula wathini. Ngabe inkonzo kayihlo yini kuyiphethe noma yakho? Lalela-ke, ngoba ucabanga ukuthi ibandla elikayihlo sasa thatha imithwalo yakho uphume lapha ekhaya. Angifuni ukuphila ngikubone, angifuni ukuphila ngikubone nakwelizayo. Ile ndawo-ke Shemo ingcwele enyazi lezulu engiyisabayo. Akekho umuntu wasemhlabeni noma kwaba khona emhlabeni owakamema abantu abangaka beza kuye athi mase babamile, kodwa ahlale endlini angababhasopi, kodwa babhasope ngomoya ingcwele. Amen. Laba bantu belokhu befikile lapha abaqabani Nkosi, ngiyawazi mina amadoda ahlale hahamelana, maka wayithinta nje yakuciphelela, namakhosikazi ayakwenza lokho, nawe hahamelana. Kodwa lapha Nkosi, laba bantu bahleli ngokuthula, nohlele eduze komunye akasho ukuthi uyangipinja wena, uhleli phezu kwami, uyalula isicebu sakhe amhlalisi. Amen. Uyaphela uNkulunkulu onyazi odale lezo zinto emhlabeni. Angidlule Nkosi engomeni yekhulu amashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye amavesi nyambala. Thixo uni
langa lethu
zikuphi awumceli ngani abolisane naye ngoba ikude naye neyami ndodana kagcensa ikuphi awumceli ngani unyazi ubusane nayo ngoba ikude nayo uthe sewuhlele ethempeleni ufake ingubo emhlophe kodwa yahlala kude yona uthe sewugqoke kahle wafaka nejazi elibuhlaza kodwa yakuphikisa yahlala kude naye kodwa umceli ngani ukuthi abuyisane naye ngoba zonke zogotshwa nguye usho njalo kule ngoma uthi ngoba zonke ziyagotshwa nguye kumusa ukuhlala noShembe eNazaretha. Amen. Njengoba ehleli lapha phezulu mangasakuveze ukuba ungubani ngeke siphize sikwazi ukusondela kuye ngeke siphile sikwazi nokusonga ngoba ukhona emhlabeni ukhona nasezulwini. Amen. Kodwa inhliziyo yasikhipha manazana ayinendaba ukuthi umbonile uthi inkosi ngesikhathi wembethe umzimba wesibili uthi noma ungakhula lapha ephameni uzelwe khona umntwana ukhulela lapha ephameni noma ungaphenduka ukhethe inkosi kodwa funa mawuthandaza ucele ihlo lesithathu kuwe elizokwazi ukubona uShembe ngoba lama ehlo uzalwa nawo ayaxhoshwa ngeke ilanga cimele kodwa leli lesithathu acimele lihlale lithi nangu uShembe ahlali ngambona aledukelwa uye awuzithola usukhonza osifalibani abahlele eduze kwemigwaqo thema idlule inkosi yamakhosi bakwethu sembisona ngoba sikhipha umuntu phambi kuShembe ithema idlula negidi neyinkulungwane ngawabona amakhosi Nkosi ngibonile ngakubona ngaphinde ngakubona namhlanje ngikubona ngesihlanu ngikubona ngokuqala kodwa ngaze ngiyibone le ndaba ukuhamba nayo ngolesithathu bengipheshela lapha kwabheka bezayo ngithe mangu ngibuka Nkosi uqhamuka nomkhumbi wasezulwini ukuthokoza kwamafiksi izinyembezi ngathi uNkulunkulu abazali bami abalelele kaBhalizayo bayakubona ngokubaba wamulelela nomama mulelela nenkosikazi yami endala ilelela kodwa bayakubona yini nodadewethu balelele uthena weza lapha kwaKhasimbe uzoshona phansi la anikwazi lapha nina kuseduze kwakhona umuzi womlungu lapho kwakhona umayela wayelime umoba sasiphuma nenkomo lapha kwalindeni samba nomvangeli ugini simphelezela sibafana siyakolusa lapha ezimobeni zakwamayela uthema lapha phansi uqhamukile lomkhumbi phezulu ungapheli kanti uzosho nini uthi unyazi uNkulunkulu ulinda uzutshena uba sikhona isiphupho kesinye ngawe esinto uthi unyazi ubonke uNkulunkulu
ngiyacabanga ukuthi umuntu wahlubuka la utheme sebona le yanto wazibona into isiphupho sangempela impela. Uyazifuna ukuzibheke uzibuke futhi uzibuke nje usibheke uyinike ithuba lokuzibuka usuzibona isiphupho impela ngashiyela uNkulunkulu emhlabeni. Hey wehlo kanhlizweni mashumishumi ukuhamba lapha kwangathi uyazi mhlawumbe khonto engayinaki eNazaretha ubaba agijima ehamba uhamba nje angazi ngekuthiwa yini uhamba ngenyama yodwa kodwa abantu ngaphambili ngemuva sobegijima intoni ke leyo ngayichaza kanjani cela umshumayeli angifundele lencwadi Shumayeli ngifundele incwadi uJakobe wesithathu aqale evesini lesithupha aze afike evesini lesishiyagalolunye bese eqa afunde uvesi 13 no14 no15 khanya dimi Jakobe wesithathu uqala evesini athi ngibhekisise lesithupha ugcine lika 9 usuka uqala uqhubeke evesini leshumi nantathu nelika 14 nelika 15 nolimi longumlilo ulimi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu akungile thwale lento lapha phakathi komlomo ebizwa ngolimi luyizwe lithi leli iBhayibheli luyizwe lobubi lithi ligcwele umuntu obulalayo kubeka longcolisa umzimba wonke luthungela ukuphila konke luthungelwa isihogo kuthiwa ulimi lesivuthise soko lokukhuluma kwami nje kabi ngeze ngibhale nasemaphepheni ngonyazi sizovutha isihogo kimi nikhona eNazaretha Amen. umthetho wami njalo ngikhuluma nami noma nginibiza inhloso yami ukukhuluma nami ngoba yimina engihlulekayo ukumbona usheme ngaphezulu kwenonke lapha endlini qhubeka 7 ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo
nezisolwandle iyathanjiswa, yebo, yathanjiswa ngemvelo yabantu. 8. Kepha ulimi akakho kubantu onamandla okulithambisa, lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. 9. Ngalo sibonga inkosi ubaba uyazi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ithe leli dala sithuka abantu abenziwe ngesimo sikaNkulunkulu. Sithuka ngisho asabe ukuthuka nobani. Sithuka nongathuka emhlabeni. Qhubeka. Ngaqala ku-13. Ngubani ohlakaniphileyo noziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobunene bokuhlakanipha. 14. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhlizweni zenu, into engaphakathi kwenhliziyo, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. 15. Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu eniyikho, kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Amen. Uyabona lokuhlakanipha kwami nawe akona kaNkulunkulu, okwamadimoni. Uthi baba ngeminye imihla yakho ushumayela uthi lokuhlakanipha kwakho saseparadise nanokwenza kwakho izinto ngenkani lapha ephakameni. Siyakubona uyazenzela kuvela iNkulunkulu. Nathi lokuhlakanipha Nkosi esicabanga ukuthi sinako akuvele iNkulunkulu, okwamadimoni. Usho njalo kade ufunda. Khuluma wena osiyaphi, khuluma wena
ushembe la uthi khuluma wena Nkosi yami kodwa khuluma nenhliziyo yami ngoba mina ngedwa singehlulile inhliziyo emhlulu umuntu imenzisa izinto engenziwa nala ibandleni elingcwele uthi yobe ofundayo ulimi siyambonga uThixo ubaba ngalo futhi ngalo siyathuka abayingcwele bakaThixo uthi ke mina ngedwa isengehlulile eyami mina mntana kaGcwensa sikwehlulile uthi kodwa ngiyancipha usuku umuntu uncipha kancane wezile ibandla awubonakala nongeke ake ngixoxele nokubonakala nongeke okuphuthe esontweni bonsobonto awubonakala nje nongeke makhona uyazi ngiphelela yonke into ukuthini ukuthi akekho uCwensa nawe akukho siyasonda thina noma hlala kuzobe phakade sobe sonda angikhulumi njalo nomunye umuntu ngikhuluma nawe ningangitoleli bese ngingivimbezela angaze ngilo njalo mina madoda niqhaga niqhaga manje ngingasho nje yasho njalo indoda ingakathi ngikhuluma la kulo ntembele lesikhathi senkosi yesithathu yesine uThixo ngathi mayiphuma la angilapha ngasendeni abefundisi yazomvakela omunye wakithi yathi nini nokufana kaCwensa ulungile isedelele lesi kusho indoda ngeyizinto ngekhaya njengoba nginesamolontshi sami lapha emotini mawushemela ngimela yena mina ngabuya sengibuya ngedwa yayisibele ethembeleni phambi kaShembe ithi ayiphume nathi Shembe sise ngale yobuya yodwa Shembe sase sabhelele sonke ithi yothi mayibuya ngale ehlathini ingabe sobe siyozala ehlathini nayo isesinika ushabela sinika wena usondile la uzosinika wena mawusenzeni wena unezulu nesiboko ekhaya wathi mashamba ngiyabona wesho khona la kule ndawo sikuyona nje ngizoshona labo futhi ngale ngiyobuya sengihamba ngedwa sengidle konke lokho bade ngihamba nabo sozo safelele nje amadoda azosidla sizokuhlembe alambele fikathina ahalele fikathina ahamba elapha uyabona nawe bese usokhona lapha njalo omunye wathi hey baba sengiyazizwa ngiphaka angazi ukuthi bani kodwa yothatha ingane zami ngangizwa ngabantu phela bafona abantu bafonela yasi mina ngikhuluma khona abantu angihlala nabo ngagcina ukuthi ubabona mhlawumbe ngihambe ehleli uNkulunkulu uyangivikela ngibaboni nje ngihlangana nabo angihlala ngithi ngabuza umfana wami lomdala ukuthi ngathi sibani sayishintsha imoto uthi hayi baba uhamba ngayo kithi kwenziwa yini la ngimoto ngihamba uthi hayi angazi kodwa kuhamba ngayo angihlangana ngisho emgwaqweni naye kwakumngani wami njalo ngicabanga isikolo sobabili ngangisemisa amehlo kuzalwa asebenzisa isizolesithathu ithi ke le ndoda lo nitulungile ngeke kabi sengizwile mina nje ngambuqa ngalesantsho umolithi sami nalenye ithi ngoba sengiyazizwa ngithaba ngangithe ngiyofela ebuhleni
ngangithumele nalokuthi angishonga mina uyoshuthi wena ngathi bani uyasizwa sengikuthanda kodwa ngangithanda ngiyofuna ebuhleni ngakho esifungo ngiyocela ingane zami zingikhiphe ngalo mgwaqo ngaphandle bese zingehlisa phezulu ngokwehla sengehla ngezinyawo ngidabule ngaphakathi uyaweza amaqingi ngidabule ngaphakathi yazi amaneze ngeke ngiyeke ayengibulala mangifika lapha kube sekuphelele ufuna ukufa la ufuna ngoba bese kwafika ukufa wakuthathula lapha ehlathini ngasitholanga ithuba lokungena ngalawo kuze phezulu ngeyilanga uthi londodana lethu omdala besafunda ngamabanga phansi wekade sisikabeni indala ehleli nabanye-ke ontanga yabo futhi kumina baba uqhamuke inyanga izulu kodwa ingakaqhamuki inyanga izulu khona into esizwile amakha amnandi aqhamukayo inhloboni le-perfume baba ayisebenzisayo engabona ngamkhohlisi lo mntana angamtshela mama athi ithengaphi baba ngoba nawe unayo ngeke ngibe la mntana uyezwa njalo lapha emuva ngeke ngibe nayo ngase ngithi ngimtshela iqiniso ngathi lo mntanami uphungele imali uphungele ihle nungalizwa lelo phunga inkolo izawuphela kwafika isikhathi inkolo iphela iguge nje ukhona la uyiphela iguge izibe ikhehla khona iguge inkolo uthi hawu baba simuzwe ngalamakhe engakaqhamuki phambi kwethu ekhoma nginyanga ezulu phezulu kwethu uyibona ngikhuphuka lapha izovela phezulu uthi sihlahleli nodanga yethu kusho ubuhle phela ngizombiza bemzalwa yini seziphunga lapha engakaqhamuki angazi-ke kodwa noba bebelizwe bonke yini angazi ngathi ngoba silapha silizwa sonke yini ngathi mina mntanami akuwona amakha akuyona iphefumumu lebekho umthetho wakhe uphungele emnandi uphungele ihle ngaphakathi kuye eziqwini zakhe kuphuma la umakha mntana kodwa mhlawumbe ngasawezwa mntanami ngoba kusalungile kuwe nami ngasawezwa ngoba kusalungile ngoba kusalungile ngilanga ithi inkosi lapha phezu kwentaba yesonto ezidlule bekufike zosho njengaye ingangizwa kahle babike bomama bekufika umfazi wasemaromeni lapha ngiphezulu la sasisondela khona phezulu lapha angisazi laqala ukuthi ngabe manje kuhlalisa abantu sengibona kuyinto abanye ngithi mangidlula ngibheke ekhenani ngithi iphi bathi leyo mpontshane lapha basakhwela abantu yona banele nje futhi bangagcwali kodwa ushembe owaqala leli banga uthi mntanami leli lapha bengizobuza uNkulunkulu ukuthi njengoba sezongibiza nje leli banga lozisala libe njani lizophela lizokwanda noma lizoncipha uthi kodwa uNkulunkulu sengiphendulile wathi leli banga lizokwanda ekugcwele wonke umhlaba yini sibukwana Nazaretha sibukana amehletha bukana yasikhathi sonyazi kwenzekani weManazaretha akayisinqize nje sithi saphila noba sifile konke ngokwehlela usuku
kodwa ungathi uyibona hayi uthi ngibona ngamehlo akuphila asengifile osincinzaka lokuhlungu ukuthi uyaphila uthi ke nazi bezulu ngaleya mihla yakho bekufike umfazi lapha kimphezulu entabeni wayesiyasondela kimi uthi lo mfazi sho njalo lo mshongo wakusho wena kanje uzongizwa wena ukhona wayisho kanje Nkosi laba bantu abeza kuba abaningi ngakho bathanda bonke uthi ngase ngithi ya ngibathanda bonke wasiyathula uthi ngase ngiyambuza ubuswa yini lokho uthi Nkosi ngithe ngilele wayiRoma lo nkosikazi mina ngiflodo kusenzelela gama leli lama manje kunamalungelo abantu baphucukile banamalungelo banokhulumeni wamalungelo lela lapha kwakubizwa nje njengoba kubizwa uthi ngizibona ngilapha entabeni ngakubona nawe ngakubona umile yazulwezulu la eparadisi ehleni ngakubona umile ikhona amakhona Amen. khulu ma wena Nkosi ya Nomile Nkosi lapha nje. Uthi ngasengibona laba bantu bakho abaningi ngako babezile. Babengakabi ngabo baNazaretha. Yena wayebona abantu abaningi nathi sasithi sibaningi. Angithi somnqandile sasithi sibaningi. Sasithi sibaningi. Uthi ngabona laba bantu abaningi ngako babize kule ndaba. Beza kuwe. Kodwa bebeza ngemizila emithathu. Bekhona ulayini wamadoda kukhona ulayini wemama kukhona ulayini wamakhosazana yena wethu amantombazana kodwa amakhosazana lapho yabephesha uthi ngikuzwa ukuthi bathanda bonke lapho bomikhona bekhona amabhodo amakhulu ikhona baba bantwana baNkosi ehleni Amen. labo bekhona amabhodo amakhulu umi kuwona amabhodo laba abantu bebeza kuwe ngabona abathathu wamantombazane wamadoda wamama bephethe izitsha zokuphakelwa nathi siziphethe njengoba singathi sindumiyena siphakele uzozwayo kodwa masinawe yena uzozo kugcina uthi babeza kuwe Nkosi yamakhosi usho lapho masithote labathali abahangula uthi babeza kuwe ngiyazilwezulu bephethe izitsha zokuphakelwa uthi buphethe izinto ezintathu uphethe isipuni esikhulu lesi esokuphaka esibone esifuna singangena emlonyeni kunisabe isipuni lesi esokuphaka singena emlonyeni ngoba sikhulu uphethe ifuni lesipuni lesokudla uphethe ne-teaspoon
uthi ngesikhathi beza kuwe laba bantu bakho ubakhela kulamabhodo bephambi kwakho silinde ukhelwa nathi lesingeke sihlale kangaka ebuhleni siphume singaphakelwa eNazaretha asicela ukuphakelwa uthi kubaphakela kulamabhodwe aphambi kwakho kodwa kuyenza kuwe into ezingafani ingeke ngibuze bathanda bonke yini uthi ke ubaba wesibili bengenzana uthi mawuthi mabaphakela labo bantu uzishintshe lezinto oyiphetheyo lesipuni esikhulu sokuphaka ebhodweni usibeke phansi uthathe isipuni sokudla komunye uphele ngaso umfakele isitiyeni sakho uthi ngicabanga ukuthi uzophinda noma ikabili noma ukuthi ungaphindi uthi hamba sekulungile uthi omunye bethi baza kuwe usiyeke la isipuni wathi usiphethe uthatha i-teaspoon umphakele ngayo uthi ngilindele ukuthi uzophinda umphakelo kwesibili uthi ungamphindi futhi uthi hamba uthi ngako ngibuthi bathanda bonke yini bangaphakelanga lesi sipuni esikhulu bonke uthi kodwa abanye kulaba bantu befika kubo ungabaniki lutho baze babele emuva ungabanikanga lutho manje mawuthi bathanda bonke labo bantu bakho ukwenzelani konke uthi ngase ngithi kuwe wena ngoba ukholwa kule bandla ngizokutshela uyababona laba bantu ebengibaphekela ngesitsha esikhulu kugcwala izitsha zabo abanothando olukhulu kaShembe uyabona laba bengibaphekela ngesipuni esincane nabo banothando oluncane kaShembe uyabona bengibaphekela nge-teaspoon bona banenhlanzi yothando kaShembe akho lutho kunenhlanzi ngaphakathi uyabona laba bengabaniki lutho uthi bekungabazinzisi abeza kimi kade ngibabona khulu mawe ikhona mhlawumbe la ethembeleni uyahlala eGoli saqamisa sigungile ngoba hayi kanye emqadi bayazi bonke abantu namagama amabili elidumelele ledupanga webizwa nina mamdluli wembiza ngalogama khona lesingisi ngiyabona la nimhlula elithi ukhamba ithi lensizwa ingixoxela ithi ngangisonta lapha emaqhaweni ithi ngelilanga saxoxelwa ubaba ungubani lo ngubani engikhuluma ngayo angizomchaza kakhulu ngoba khona indodana yakhe siyaba ngumfundisi uthi
uthi lo baba wangixoxela ukuthi ngithe ngisethempeleni ngaqabana nendoda yakwamtheni bengixoxela yena le ndaba uthi uyixoxela le ndoda yakwangubani engubaba thina uthi saphambana nale ndoda kaMthembu ukuthi ngase ngiyanquma ukuthi angizoya esontweni ngesabatha angizoya emaqhaweni angithi nawo uze ngokuxabene nami thempele ngixabene nomshumayeli nomkhokhela usayi umkhokhela nethempele umshumayeli nethempele uthi ke ngase ngiyanquma ukuthi angizoya mina ngesabatha lapha esontweni sengizofika egcineni Nkosi yamakhosi ngiyangizwa uyangishiya nje uthi ngase ngiyalala ebusuku uthi ngithengilele ebusuku uthi ngaboniswa inkosi yamaNazaretha ihlele endaweni engathi iground sho njalo lo mntwana engixoxayo uthi hleli nje endaweni eyiground uthi ngithe ngibona waqhamuka izimboba ngiyezwa amaNazaretha Amen. kuzokwenza njalo kuzokwenzeka njalo nakini hlanqome ukuthi angizoya kusheme uthi kwase qhamuke izimboba ziphethe igubhu ngemva uzafeza shaya igubhu izimboba zasinga phambi kaShembe uzabe zaguqa zathi mbongeni uJehova amaNazaretha phambi kaShembe unyazi lezulu uthi ke lo baba waka ngubane lase kukhuluma izwi yathi uyabona yini wena mawuthi awuzoko khona uShembe ngesabatha kuzosuka imbomo emanzini ziyomdumisa zizophuma emanzini imbomo nezigubhu zazo zifike sile phambi usho ngubane egoli angekho mina egoli uthi sine phambi kwakhe mawuthi wena uzoya esontweni ngeShembe ngesabatha kuzophuma imbomo uthi uJesu bani thula nina lamantsha azohalalisa noma singesho ukuthi enema ubaba wengcwele lehlahla kodwa ziyokhuluma zothi ingcwele zothi ingcwele nyazi lezulu Amen. wase kuyabona uthi ngalesikhathi ngathatha isinqumo usho njalo lo mntwana bengixoxela uthi ngathatha isinqumo sokuthi kusasa ngiyavuka ngethembeleni emaqhaweni uthi ngase ngevuka uthi ngathi mengifika lapha ngabheka umthembu ngamthola ngathi mthembu asibuyisane sixolelane uzomxolela nini wena lo siduze kwakhe ngoba hleli kanje naye phambi kaJehova unyazi lezulu uthe ubaba sisulapha elinda uma sifika la ehleli sisuka lapha asibe sesibuyiseni wazi wakho umuntu onesikweleti nawe ungambalekeli uboya nje ke ngikhuluma uthi yabona-ke ngubane mungayi wena esontweni kuShembe ngesabatha kuyovuka imbobo emanzini ziyomdumisa uShembe izithelo
emzini wasothandweni. Mangifika khona ekuseni alini izulu ngimhlola. Angithi nani khona. Alini izulu kaMkhulunkulu ngathi hawu. Sinasho abantu abami. Asoyibona inkosi yamaNazaretha esontweni. Ngisho nje ngisihamba nengane zami singena lapha othandweni. Alini ngilokubona imvula isimangaliso amanzi ethempelini amadamu phakathi kwethempeli. Kwaphuma izwi kanti abasonto emadokodweni. Ngathi wonakele impela lo nkulunkulu akazathi akusonto emadokodweni. Ngemvula kusho inamandla. Lo uyakuyeka nje nethu iziloyimazi nebhishu. Ozukhala. Wathi akuboni. Bokwasibuza thina emkhambathini wathi kaniliyana nikalapho. Esho sesimanje amabheshu xonsa. Simayoyana wathi hawu. Kaniliyana nikalapho. Wathi phela ngizwa mina kodwa liyana nikalapho. Liyana nikalapho. Shembe oyingcwele angazi ukuthi kufanele ngithini manje. Indaba zakho ziningi. Yithi ngibele emuva uqhamukenye yithi ngibele emuva uqhamukenye nale ngithi ngizoyikhuluma bona sathi kufanele ngiyeke. Oh, see, nami, angithandi ngosuku lokugcina ngihlangane nawe Nkosi emathafeni akalabathwayo. Oh, siye
bebenywe uwe. Amen. Othakamenyiwe uzosithetha ubenywe ubani. Bonke kodwa laba bagcwele le ndawo mina ngesikhathi senkosi uThixo. Wenze njani? Ngesikhathi senkosi uThixo kuvula le ndawo. Ngake ngayibuza umbuzo engayibuza wona ngalezansi ngesikhathi senyanga izulu. Ngathi ubaba le ndawo ayivula ngayo hlala bani? Ihleli bani namhlanje? Ihleli bani? Kanwenzela isiko sesihlanu emhlabeni. Amen. Lesi siko esibuthi umhlaba wonke. Uthi usasho kaningi. Uthi lobuningi benu busazophindwa kathathu. Usho njalo lapha kwaMpumlweni. Lapha kwaMpumlweni zafelini yakhe izulu kakhulu. Sezofika ekugcineni. Mina ngendlela ongathaba ngizokwenzekani. Kwacaba yikhonzo izoba khona. Wasekusuka abafundisi bezwe labaMpumlweni. Bayakumela ndawo wonke. Nikhona eNazaretha. Amen. Ningaphazamiswa ezinye izinto. Khuluma ngoshambo. Ningakubuka kuye noma kukhona ngingabheki. Bekanjani isana? Amen. Esinze kuyena nanga phezulu. Amen. Noma ngaqhamuka hamba ngebhanoyi tasuka lapha. Lapha kaMpumlweni alini izulu isimangaliso kwaqala ukuthi akuyakusonto. Kwasekusuka abafundisi lapha kwaMpumlweni. Baqonda kuJehova semkhonza uThixo wenkosi. Uphungelihle. Bathi baba siyabona kuzosondela namhlanje. Uthi kuzosondela ukuthi unjalo shela. Unjalo mshana. Chamfana nomunye njalo kana. Amen. Mathi wena kuyena uthi Nkosi ngicela ukwenza into ethile uthi Nkosi inkosisi. Noma uqiniso Nkosi inkosisi. Baphilisa. Izilaka ngelinye Nkosi inkosisi. Umthetho wakhe Nkosi inkosisi. Uphekele Nkosi inkosisi uwona lapha yini. Ufuna uphetha. Uba kumusisile kodwa bakubona lokho. Base behamba befundisa bathi baba mase abantu balapha kwaMpumlweni babona esontweni emini bazofa. Yabona namhlanje angikhona namhlanje kubunyaza lokho phakathi kwethu esofa sonke. Noma abasifanga ngenyanga kodwa umuntu uzofa yonke. Bose kusokumbuka nje. Amen. Bese kusokumbuka ishele benkosi yamakhosi. Sakusokumbuka Jehova. Noma ngaba uyadlula nesibona isigqoko sakho sishuyi lapha. Sithi yena impela lowa awumkho ufaka isigqoko ngaphandle kwakhe. Amen. Hayi le ndoda efaka isigqoko la. Emzini wenkosi inyanga izulu. Faka isigqoko nje yasikhumbula isigqoko sakhe. Sase sidabela phezulu. Ishayile imoto zababa ifaka sofa. Ngeke ngayibona lapha. Siwe inkosi nohlabisa lapha nobaba onzama lapha kanti ke ningamtsheli njalo ngoba phela uyalo lapha emhlanga bathi yabona umfundisi banibani angazi noma ngakhombisa umfundisi onzama la yabona umfundisi banibani umshumayeli banibani ngithi uphi usho useseduze kanye angiboni ngithi uphi aza umfundisi zama athi nanga lo uqondene nomuntu othile uyabonakala nomuntu othile nabonakala umuntu emhlabeni nganyaka angisamboni aphinde umfundisi zama nanga ubona umfundisi nanga angibhasi ngikulivu embuko ziyakhulumazi angeke ngikhumule namanje ngayiphatha kanje ngangaze ngambona uthi asuka kwenza ngothina umhlaba yona indoda iyayidanga njengabe baba ngizamaphelele amahlomba
aphumela phezulu la ebhantshini ngathi wena mfundisi uzama gwcensa ngathi uyehlabisa gwcensa uzothi uma uphuma ekhaya sikufanise ukuba so sesisinge sikhumulile ukuthi uya mina ngibo zami zingijabula angiboni angimboni ngafunda kuphela la ngezansi ngibona ngizehlisa ngizehlisa kuze ngibone kahle nalapha ngazehlisa angiboni le ndoda kodwa ayishumayele ekhaya yamshumayele ekhaya kodwa yaphuma waguga isicathulo waguga iyembe waguga ikhanda waguga amahlombe waguga yonke into Lozi esimlandela uphuma lapha ekuphithi esiyomkhonza ngoba mhlawumbe nokusaphila ngobhaso uyakuvela ekuphithi ushamqhamuka komunye ushembe abantu bakhonza impunzi ngoba basukela amadoda nabatshela oshembe abangekho emhlabeni ingquduni zamadoda Nkosi yamakhosi uNkulunkulu impela Amen. ngoba songenze ngaguqa isikhathi esingaka ngamandla akho Nkosi Nkosi ngusela umsebenzi wezandla zakho kuwe Nkosi kusenizwini Amen. Right. Siyabonga amazwi amnandi zophuzu Nkosi Nkosi izingusisi Amen. Sibhala inkonzo yesabatha sekuseni isihlabelelo sekhulu nemashumi ayisithupha 160. Cela umshwana umthulu wasesambulo uthempele asola nesihlabelelo yenkosi imbusisi. Nkosi isiphamela kangcwele. Let's